هفسروك دم بارتي تنجر باكرهان دبيجة دوی ترکیه برسوک ارینی پوزیتیف بده داخوازه هاتنا ایلام احمد بر پرسا پیوندی در ول روز آوای کردستان جبوکو سردانا ترکیه بکه دبیجه پیوست ترکیه لگلوی دست به دیالوگی بکه باکرهان گوت ایلام احمد داویا و هفته جبو کنفرانس ناف دولتی یا پارتیا وان لیستانبولی هاتیه و خواندن و بخواجی گوتیه که او بشتار ببه ده حتی نها دوی درباره ده تو برسوک جالی ترکیه و نهاتیه داین هیوی کر داخواست کر که انقره برسوک بده جبو که ایلام احمد لیستانبول بشتاری و konferansı ببه. Doğu Suriye'den özellikle Türkiye'ye uzanan bir... Jbakur Rojalat Suriye dest dostaniye bo Türkiye hatiye dirêj kirin û divê êdî dest bidin vî destî. İlham Ahmed dawiya vê heftê ji bo konferansa navdewletî ya Partiya me ya li Stenbolê hatibû vexwendin. Bixwe jî gotibû ku ez ê beşdar bibim. Lê heta niha divê mijarê de bersivek nehatiye dayîn. Em li benda bersiveke erênî ne. Bila İlham Ahmed were Tirkiye û bila kesên pirsên wan derbarê Sûriye û Bakurê Rojalatê Sûriyê hebin bipirsin û fikarên xwe bînin ziman. Rûnin û biaxivin û li hev bikin. Ma diyalog û dîplomasî ji bo çi hene? Helbet ji bo vê yekê hene. Reva ji çareseriyê destnedana Kurdan û derketina li dijî destkeftên Kurdan ên li Sûriyê ne li qezenca kesekî de ye. Elde edeceği kazanımlara karşı durmak kimseye kazandırmaz. هفسروکی دم پارتی تنجر باکرهان هر واحد جوینا کوما پارتیا خوده لپارلمانه گوت ایرشین کل سوریه لدجی علویان تینا کرن جدینه و او ایرش ناین قبول کرن دبیجه اوان ایرشان بحر آواهی شرمازار دکن باکرهان گوت پارتیا وان برجی گوت بو دیساجی دبیجه دوی یکسر کوریدورا عالی کاریا مروفی وره وکرن و بلا پارلمان یعنی پارلمان ترکیه به بشداربون اندامین همو پارتیین کمیسیونه که آوا بکن و بشینن سوری او کمیسیونه که پارلمان آوا بکن بچینن سوری بچه سوری و لوه داره دست به که گوه بده پرسکری کن علویان و الگوراوه پارلمان هلوسته که نشان بده. İl bölgesinde yaşayan Alevilere yönelik ciddi saldırılar var. Bu saldırılar kabul edilmez. Bu saldırıları... Lidijî Alewiyên li herêmên peravê yên Sûriyê êrîşên ciddî hene. Ev êrîş nayên qebûl kirin. Em van êrîşan bi awayekî herî bihêz şermezar dikin. Her kesê ku bixwaze vê pirrengiya Sûriyê ku berhema bi hezaran salan e tune bike dê xwe jî welatê xwe jî bavêje nav agir. Ji ber komkujiyên dehê adarê yên sîstematîk û bi kom bêca zaman êrîşên îro tên teşwîq kirin. Divê Tirkiyeya ku bi Sûriyê re peywendiyên wê hene ji bo êrîşên li dijî Alewiyan hişyariyê bide rejîmê. Divê wan ji vê şaştiyê vegerîne. Weke partî meberê jî gotibû û em dîsa jî dibêjin. Divê demildest korîdora alîkariya mirovî were vekirin. Dîsa ez li vê derê pêşinyarekê bikim. Bila parlamento bo beşdariya endamên hemû partiyan komisyonekê ava bike û bişîna Sûriyê û li wê derê destpêkê guhê xwe bide pirsgirêkên Alewiyan. û helwêstekê werbigire ku fikarên wan li ber çavan hatibin girtin. Li kîdara cîhanê dibe bila bibe. Em êrîşeke li dijî Alewiyan weke ku li dijî dem Partiyê Kurdan hatibe kirin qebûl dikin. Welatiyên Elewî ne li Tirkiye û ne jî li Sûriyê nebê xwedî ne.